Mbere tujye mu misozi ya Bavaria nako ntituwatinde kuko hari match ikomeye cyane benshi bati Real Madrid ntabwo imeze nk'uruviri rw'igare ntigishirayo ariko abandi bati Bayern Dominique irakomeye irayikuramo nabo ni saa 3 tukamenya ukomeza. Yego umukino biracyashoboka kuko Real Madrid nubwo itsindirwa mu rugo Estadio Santiago Bernabeu bitego 2-1 icyo kimwe yabonye umuntu byatuma hamya ko icyo kimwe kiza kuyisunika kuko iyo biza kuba ari 2-0 byari kuba bigoye cyane ko yajyayo ikabyishyura gashyiramo n'ibindi ariko byibura harimo gap y'igitego kimwe kuva banavanaho itegeko rya away goal ubwo birumvikana ko igitego kimwe kibura kugira ngo bishyure umwenda barimo wenda bongeye bakine match bundi bushyashya birashoboka cyane ko bakibona ariko bakibona bate ko bagiye gukina ikipe ikomeye cyane kuba ikipe gutsinde mu rugo ibitego 2-1 mu by'ukuri yari yanabarushije cyane biragaragaza ko Real Madrid ifite nayo umusozi ukomeye cyane wo kuza kuzamuka bari Allianz Arena mu rugo kwa Bayern Munich biragaragara ko rero biza gusa naho bibagoye cyane bafite icyizere gituruka kuba mu by'ukuri umukino ubanza nubwo batsinzwe ariko bari babonye amashansi yo gutsinda ibitego mwabonye amashansi ba Mbappe babonye amashansi ya ba Vini n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye byibura wari umukino bigaragara ko bishoboka cyane ko batsinda igitego ariko no kureba ko baza kwitwara urebye rero ku mutoza Alberoe aragowe cyane kubera ko yamanutse mu gihugu cy'Ubudage adafite Aurelien Tchouameni umukasiri we rukumba afite wujuje amakarita 5 Aurelien Tchouameni ufite amakarita 5 y'imihondo ntabwo ahari birumvikana ko Mediane ye hajemo icyoho gikomeye cyane hanyuma ntabwo afite Raul Asensio mu mutima wa bamyugariro nawe ndabishimira Imana amahirwe nguranganga cyane ragose nanjye sinkakunda ariko niwe gitinyoga gukoresha iryo jambo sinarivuga ku bakinnyi mu Rwanda ariko uyu we n'umuzungu ntaho tuzahurira n'ubuswa pe Raul Asensio nagaru defenseur ukomeye akora amasquaje nabi atanga nabi defenseur akora ibintu byose nabi ku buryo ubibona uribaza uyu muntu Real Madrid mutungira aho mu Rwanda mwanga kumwita baswa mwasere bahita bagira ngo n'ibindi bibazo mufite ariko hano ntabwo bimugeraho cyane hanyuma ntabwo gace bwo so bimugeraho uzi ko mwagize ubwoba mwahabutse no kwitonda linda babarafinda nabaraye ubu mutamo nkigende wakomeza ntabwo rero yari ifite n'umuzamu wayo Thibaut Courtois nawe ntabwo ari nacyo gihombo gikomeye cyane kurusha ibindi kuko Courtois ubundi muri Champions League abari nk'abakinnyi babiri bari mu izamu we n'ikindi yabahaye rwose Champions League umuntu yabahaye nk'uko iyo batsinze muri Liverpool mu by'ukuri ntabwo nawe rero aza kuba ahari kuri uyu mukino murabizi ko Rodrigo nawe rero yagize ikibazo cy'ivi iyi season ntabwo zigira agaruka mu kibuga nabo rero bakinnyi badahari kuri Real Madrid ubwo abandi bose barahari igisigaye no kureba selection y'umutoza Alberoe n'uburyo aza kubarinya ise aragarura Mardagrel arahura mu kibuga se na Jude Bellingham mu kanya gato turabirebera mu busesenguzi ariko ubwo abo nibo badahari mu gihe Bayern Munich umutoza Vincent Kompany nawe arabura abakinnyi navuga b'ingenzi barimo nka Serge Gnabry nawe yagize ikibazo cy'ivi ntabwo aza kugaragara muri uyu mukino yari amaze iminsi amukinisha muri Real 10 inyuma ya rutayizamu Harry Kane ntabwo aza kuba amufite hanyuma kandi arabura akana gato kitwa Renat Kar aka gasore nako rero ntabwo aza kuba agafite kubera ko karavunitse gafite hamstring mu gihe uwitwa Ureyic n'umuzamu wa kabiri nawe ntabwo ahari aba nibo bakinnyi b'ingenzi wavuga bari kubura ku ruhande rw'ikipe ya Bayern Munich iza kuba iri mu rugo abandi bose rero barahari baba ba Jonathan Tah ba Conor Delaimer abakinnyi ba Joshua Kimmich ba Pavlovic ba Musiala ba Diaz ba Olise ba Harry Kane bose barahari bariteguye kuza kwakira ikipe ya Real Madrid ubwo nabo barabizi ko Real Madrid babonye mu gitego byabashyira mu mibare igoye gusa Bayern Munich rimwe mu makipe mu by'ukuri nayo ifite ubusatirizi bukomeye cyane burangajwe imbere na Harry Kane ndetse na Michael Olise Harry Kane warabatsinze igitego cyiza mu by'ukuri kimwataka bavuga ko uyu musore Harry Kane baramutse barandutwaye ba Champions League na Championnat yitwaye yaba ari umukandida mwiza kuri Ballon d'Or we na Olise wo muri France bari kugira Bookmakers se baravuga ngo iki noneho kuri match Bayern irahabwa amahirwe yo kuza gukomeza Real Madrid igasezererwa Bayern squad yayo mu by'ukuri nkuko Mbere yarabivuze harimo abakinnyi bari doubtful babiri b'ingenzi Renat Kar ndetse na Serge Gnabry ariko baravuga ko no kuba doubtful cyane nka Serge Gnabry no kuba doubtful ashobora kuboneka ariko abandi yaragarutseho ntibahari hanyuma bakavuga yuko rero focal point cyangwa se izingiro
rirakomeza kuba Harry Kane mu mikino n'ikipe ya Bayern kubera ko ari umukinnyi uguha ibisubizo byinshi cyane, ashobora gutsinda ibitego, ashobora kudropinga deep akaza gukina nk'umupivo, ashobora kuza gukora agakina nka nimero 10 agatuma abandi bakina ku ruhande rwo bajya muri roya nimero 9. Donc uko kuntu ari umukinnyi ushobora kuguha serivisi nyinshi zitandukanye, bifasha ikipe ya Bayern cyane. Hanyuma amaze gukora ibitego 11 muri Champions League muri no competition, ni nawe ufite ibitego byinshi. Hanyuma akaba rero mu by'ukuri ari umukinnyi arakurikira Mbere. Mbere ni 13. uravuga Ken Second, yes, ni second highest scorer, ni second highest scorer. Urakoze cyane Nepo kubigorora neza, ari inyuma ya Mbere nibyo. Hanyuma bakaba bavuga yuko rero uyu mukinnyi we na Olise bamwita ngo ni structure changing player, ahindura uburyo structure yo gupanga abakinnyi ubundi bikoze. Ona apangwa abarwa nk'umukinnyi wo ku ruhande, ariko aperikita yinjira muri mediane ku buryo imikinire ye iragoye cyane kwijera. Ntiwavuga ngo ni wa muwinga uri classique babane nka bagigs bakiniraga ku murongo batera cross, ntiwavuga ngo naba bawinga abakina nka Sheriki baturuka ku ruhande binjira muri wa nimero 10, ntiwavuga ngo nutsinda gusa, ntiwavuga ngo nuassistinga gusa, ntiwavuga ngo arashotera kure, ntiwavuga ngo arapasa ngufi cyangwa indende. Donc afite ibintu byinshi, afite package mu mikinire ye. Ni umwe mu bakinnyi bagoye cyane ku mugabane w'Uburayi muri iki gihe. Akora ibintu byinshi, afite ibitego byinshi, afite assist nyinshi, ari mu buryo bwinshi, atera amashoti ya kure, atanga amapasi. Donc akina mu buryo bwo ahindura structure donc y'uburyo ikipe yawe iri gukina. None ngo Real ayicira structure yo kudefanda, ariko na Bayern akayindura structure yo kwataka, ariko aya avantage ayikira muri position kugira ibisubizo birenze kimwe. So Joshua Kimmich rero bien sûr araza ko ari umukinnyi nayo kuza kurebwaho, ni umukinnyi mukuru, umwe mu bakinnyi baza gukora ibyo bita line breaking process, akaba ari umukinnyi w'umuhanga cyane. Hanyuma akavuga bati rero tutibagiwe out wide, umukinnyi ukina hejuru urane cyane Luis Diaz, uba uri mu buryo bwo gukina asa nuza mu buryo buri vertical, navuga ngo aturuka ku ruhande ariko yinjira muri box. Ibi bitanga versatility cyangwa se bitanga uburyo bugiye butandukanye bwo gukina imyanya itandukanye ku ikipe ya Bayern, ku bakinnyi bifite bya relationism, ku buryo baguha ibisubizo bitandukanye mu buryo bwabo bw'ubusatirizi. Ibyo rero bakavuga bati Real Madrid ize kubyitondera, bakavuga bati Real Madrid isuye ku kibuga kigoye cya Allianz Arena nyuma y'uko ibizi neza ko yatsinzwe ibitego 2-1. Amateka ntago akunze gutanga icyizere kuri iki kibuga. Umva ukuntu umuzungu akabya ngo kiba kiri poised. Babyumvishe ibe kiba kimeze gihumanye, kiba gihumanye narabikubwiye muri ya misozi ntabwo wapfa kuvayo. Nyine baracyaziririza bati biragoye cyane, wagira ngo hari nk'uburozi nk'imyuka mibi niba bagufata ikibuga cy'ikirogero. Rega ni gogo since bina karikeza urimo kugutrolinga nayibonye ya post yambaye jezi ya Bayern. Iri joro hagaze he kuko Bayern urayikura nkunda Real Bayern, icyo ntacyo kubaza ndavamo, ariko sinshaka guhindura ikipe. Nkunda Real kurusha Bayern, so ni insinda ndaba mbabaye rwose, simbubishye ndaba mbabaye cyane. Real ni insindwa ndararamba, urababarira muri Kigali ni vasi wirebera ndabizi, ndi bubabarire ndabizi ndababara ndanabizi nabyiteguye. So baravuga bati company rero n'umuntu wo kwitondera, kuko wumve form afite. Match 15 zeruka bro, atsinze 16 anganya 2. Match 15 zeruka atsinze 16 anganya 2. Bakavuga bati rero Real Madrid iraza kugerageza kugendera ku cyo bita European pedigree, kuba ifite ku kantu kinda yabukuru mu mikino yo ku mugabane w'Uburayi, ize kurwana no kuba yagarura gutsindwa kwabaye muri fast leg wenda nayo Real Madrid kugendera ejo umuntu wavuze ngo ibintu Real izagenderaho ngo mu Budage ngo nabyaye bene ngo abantu bajya bavuga ngo nta burugumestre ngo uburi code, ariko bakavuga bati ifite the record yo gukomereza mu mikino y'Uburayi ngo ibikoreye away. Ibyo rero bakavuga bati yanabikoze kwa Manchester ejo bundi itsindirayo nabwo yaratsinze. Bakavuga ati Real Madrid iri joro ishobora kudatsindwa ariko igasezererwa. Bukumeka aravuga 2-2, ariko nyine nabona Bayern shaka kubita n'ubundi. Yes, ngaye nguko rero Champions League Nepo barayikurikira kuri Magic FM 97 match zombi murogeza iyi cyangwa zose nini turazikora, ariko principal rumva ni Real Madrid na Real, ariko ubwo saa moya kugera saa 3 mbere yuko match ijyamo. Harya urakora Nepo? Ndakora. Ndaba mpari na Nepo nande harya? Na Samir. Muri Magic lineup. Turakora ubusesenguzi bw'Iburayi bw'imbise bw'amasaha 2, hanyuma sige Nepo na Samiri bogeze izo match.
ngaho tugaruke Nyarugenge rero duhere mu bangavu bacu bazacana Zambia kuwa gatanu iberi abonye abatoza babasuye barimo Constantine nibyo bafite umukino ukomeye bazasina n'ikipe y'igihugu ya Zambia bari mu mikino yo gushaka iki gikombe cy'isi birumvikana bari mu ijonjora ry'ibanze bakaba rero bamaze iminsi mu by'ukuri bitegura uyu mukino abakinnyi barahamagawe higanjemo abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport uramubona nka Gikundiro Scholastique urumva ko akiri muto bari cyari mu batanye imyaka 17 hakazamo abandi bakinnyi ba Peri abakinnyi ba za Forever abakinnyi ba za Police ariko urumvikana ko ari abakinnyi bakiri bato batabona n'umwanya mu by'ukuri wo gukina hanyuma rero ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo basuwe ubwo bari mu myitozo basuwe n'umutoza w'ikipe y'igihugu nkuru uyu mwongereza witwa Stephen Constantine kugira ngo arebe urwego bariho mu by'ukuri agire n'ibyo agenda abaganiriza cyane cyane ko babakinya kenshi ikiba gikenewe no kubategura mu mutwe kuko n'ubundi nta mikino myinshi bafite mu maguru ariko kubategura mu mutwe ukabwira ko bishoboka ukabagaragariza ko mubari hafi ukaba motiva bituma rero mu by'ukuri bashobora kwikamata cyane nk'uyu mukino bari mu rugo ubwo rero Stephen Constantine yabasuye yari kumwe n'umutoza w'ikipe y'igihugu y'abagore Kasambungu Andre n'umutoza w'ikipe y'igihugu y'abagore bakuru ndetse n'abatanye imyaka 20 ariko na hano kubera ko abenshi abari abakurikiranye hari icyo mu by'ukuri yababwira ikipe rero igomba gutozwa n'uwitwa Iragena Oscar ni uzabatoza abantu benshi bari bazi ko ari Kasambungu ariko Kasambungu urumva ko agarukira kuri under 20 kuzamura ku bakuru mu gihe bano bari munsi y'imyaka 17 rero bayihaye Iragena Kasambungu ajya kwa motiva nawe nabona unyurwa n'abatoza nyine ba Constantine na Kasa nyine yarahari nawe yarahari ubwo rero umukino wabo barawukina ku wa gatanu ku isa 9 kuri Kigali Pele Stadium mu gihe nabonye imyitozo bari kuyikorera ku kibuga cy'imyitozo kiremera ariko bakananyuzamo bakajya kuri Kigali Pele bari kugenda babivanga bijyanye n'umwanya nuko wanabonetse ku bafana bamenye ko kwinjira kuri uyu mukino ni ubuntu rwose asi hose ni ubuntu ubwo ahandi hose ubwo ndavuga muri VIP na VVIP n'ama invitation ariko ku bafana ubwo ni ubuntu kugira ngo banashyikire aba bakobwa birumvikana uyu munsi nabonye itangazamakuru ryemera kubasura kugira ngo baganiriza abatoza nabo bakinnyi byanze bikunze su kapiteni Gikundiro se ni Scholastique tuzagereyo kuwa gatanu nyamuneka tuzagereyo hanyuma na match retour RBA tuzaba dufite abantu bacu Rigoga ndetse na Didier Amen abyiringira baramanuka bamanuka rwose ku cyumweru i Rusaka muri Zambia hanyuma abantu ubisobanuye neza ibintu bya Kasa hari abantu bibaza ngo se Kasa ava muri equipe nationale y'abagore oya Kasa toza amavubi makuru n'amavubi atarengeje 20 y'abagore bivuga ko abatarengeje 17 ntabwo arabe yego cyangwa oya kibazo cyoro yego cyangwa oya Real Madrid ni ikipe nkuru ni ikipe remontada irashoboka yego cyangwa oya why not oya yego cyangwa oya cyo ni igisubizo nacyo oya nakubaje ibibazo bworoshye ariko kuko mbona ari ibibazo byoroshye bikabagora hari yasi byaraye biri kimwe yego cyangwa oya yego oya pourquoi pas nimuvuga ngo ni yego narayaga amahirwe ariko oya ari cyoroshye nari montada ishoboka ari remontada bisobanuye kuba wava ku mukino gutsindwa ibitego bibiri kuri kimwe ugakuramo Bayern mbona remontada tuyiciye intege montada ni kumurya 3-0 kandi twereka ubugabo ko wabiva inyuma naho iby'igitego kimwe irashoboka ku bwawe ibintu byose byashoboka mu mupira kereka bure watangiye kubara 3-4 nibwo twavuga ka turebe niba ari icyo wakora so irashoboka ariko dego amahirwe mu masegonda 10 oya ku munota wa 4 nkaramira uko yakibonye n'undi yaba yakibonye technically waha amahirwe kurusha nini aho yano kubabaza reka bakishyura n'ayiseze montada irashoboka Bayern Munich gukuramo bani Real Madrid warayitsindiye mu rugo umukino ubanza nicyo kitezwe cyane ariko aho biragoye birashoboka yuko Real Madrid nayo yabikora igakuramo Bayern Munich aha rero ubwo tugiye kuganirira birashoboka mu buhe buryo dukurikije iminota 90 yabaye mu mukino ubanza Mbappe na Vinicius bagize mariage yabo ku ijoro ryabo nk'abatekinisiye a defense batagora nta muzamu batagora ikimenye muri phase twabonye akaboko kamanuye niwe yabaye man of the match barakabonye yego izo n'imbunda ziremereye buri kipe yose yakenera surtout Mbappe na Vinicius n'abantu bashobora kugora buri defense yose bahokoze umuzamu ngiye mbona aribo ntwari ikomeye ishobora gufasha Real Madrid kwikarifiya okay aje muri uyu mukino Sidika dafite Aurelien Tchouameni uri suspendi nyuma y'amakarita akurikiranye y'imihondo
umukino ubanza yabonye karito jaune ya kabiri, afite ikibazo gikomeye cyane mu kibuga hagati. Ndasimbuza nde Chouameni kuri uriya mwanya? Urakoze cyane kuba ugaruye Chouameni. Buriya hari igihe umukino tuwutekereza muri partiri offensive ndetse n'umugoroba waba neza ku bakinnyi bamwe na bamwe nk'abo b'ibihanganye tuvuze. Ariko si tukibagirwa ko wa mukino ni team sport. Yego sibyo? Uri Mbappe wabona bibiri nawe bamaze guterekamo ibindi kubera ko n'ubundi defense ya Real Madrid isanzwe nayo idahambaye. None ugize kubura na yarido ya mbere kuko nta wundi muntu uba hariya ubundi umusimbura Chouameni hariya simwibukanye uba hariya nawe ntabwo kuko nawe ubwe asanzwe adahambaye. Ariko noneho byibuze ko umufite wavuga uti iyi defense yanjye yaheraho muri ubwo kuko buriya Chouameni njye ahubwo amakuru nifuza kumenya yaguhereza akabaraga nk'umuntu ukunda Madrid ni amakuru ya ntuze simbizi niba amakuru yavuga ko ashobora kuboneka muri uno mukino Courtois wapi oya Courtois niba adahari rero kuko ubundi ni nawe defenseur wa mbere y'abandi ni runini urumva niba ari runini n'abantu nini nayo n'umuzamu mwiza nyine biraho kinini urumva ariko kuraga umutwe ukuri guhari utera umutwe ukuri guhari hano Bayern Munich ni ikipe nkuru ntabwo icyo kibazo yakabaje cyiza cyacu ngende kuri iki ngiki absence yenye nashyiramo kamavinga hari kamavinga ibitekerezwa n'ibisigi niwe wabutandukanye n'aba ngaba n'ubumva yavuga ngo birashoboka we wambwiye uti oya kubera icyo uvuga ko nari monta dubona ku mugoroba iyo montada kubera ko Bayern ni ikipe ikomeye iri mu rugo nibyo n'ibitego bibiri kuri kimwe ntago ari ugusuzugura remontada kuko nekereza ko Real Madrid sama gukuramo Bayern nyuma ya resultat z'umukino ubanza ni inkuru iraba ari inkuru pe iburayi barongera bavuga ati ni bya bindi bya Real n'amajoro yayo murayizi uko muyubaha n'ibindi ariko sihabwa amahirwe muri Winabet kubiye kangahe ikubiye gatanu nuko idahabwa amahirwe kuki rero ubona uko avuga uti ngewe nta hantu ndeba na hamwe company yavamo ku mugoroba ngewe cyambere na mbere ni equipe bagiye guhura nayo ni equipe ya forme ku mugabane w'Uburayi sofa urebye ikipe ya Bayern Munich ukiyagaze kuri militwara mu mikino 45 intsinzi 39 ino sezo equipe mu by'ukuri urabona machine yo gutsinda ibitego ni ikipe itsinda ibitego byinshi deje amaze kuza n'ibitego 100 muri Bundesliga yego ikintu cyane mbona ko Real Madrid byayigora kuri uyu mugoroba surtout ni defense yabiteye impungenge d'abord mbere ko Mbappe yashaka igitego na Vinicius bafite ubushobozi bwo kugarira iminota 90 iriya offensive iriya attaque ya Bayern Munich ibona igitego ikintu kigoye kuko bashaka kubona kimwe kinyanya Sidike ko ni igitego kimwe bakibona ariko se iminota 90 bafite ubushobozi ko bakibona Bayern kaje iminota 90 igitego ibonye ikakibona bagatsinda bibiri nsinze ngo ni amajoro ni Real Madrid kuko no usezera burundu njye nahise nsezera kuko ushize nayaga Man City si Bayern sofa Innocence ntago ari Bayern Innocence nimara kubwira imikino 45 intsinzi 40-39 kuri iyo kipe imeze gutyo ikintu cya mbere irabanza kudefanda neza Allianz Arena ko ni rwo rufunguzo rukomeye David warugarutse bati iyo Thibaut Courtois ari kuboneka byari kugira icyo byongera ariko simbona mu by'ukuri cyane ku gice cy'ubwugarizi bwabo ko niba badashobora guhagarika ibona bataka ba Bayern 90 buriya Bayern ngiye mbona uze gushyira akantu ko gutora Bayern yabona igitego umwanya rero wese bitewe na attaque yabo afite nziza kandi ubona ko na position yabo ariko hari ahantu mbona kuri Bayern igomba gucunga nayo neza Real Madrid kubera abakinnyi bihuta ifite bari talented transition zabo bazitegeje n'antanta upamekano n'undi wese ari gukinana transition za Real Madrid yarazibonye no imonda nazibona yarazibonye na urendi imona nazibona cyane kuko buriya ikipe ikinara mu rugo wo bita Vincent Kompany kuri possession style Pep Guardiola kuri possession ari buyigire ariko Real Madrid kuri transition yazitekerejeho neza Bayern yitonda reka tugende reka bisozanye nawe mbere yuko mujya kuri transition rero ziraba nkeya yego kubera akaboga gato icyo ni ntabwo espace uri buyibone match ishize twabonye Real Madrid iminota 20 isa nkaho rwose irimo gukina umukino ubona ko ari muzima yibuza kubonamo n'icyo gitego ariko
byaranashobokaga ko match yari kurangira nka occasion ya nyuma ikosa ryakorewe uyu musore w'umufaransa Michael Olise penalty itarigeze isifurwa n'uriya musifuzi w'umwongereza ariko kujyamo kwa Jude Bellingham ariko giba yabaye Galvanize yagiye mu Mediane yabo Galvanize bibaye ibindi ku mugoroba Kamavinga mu mwanya we hari yagasimbura uyu musore Chouameni hakajyamo Jude Bellingham akongera imbaraga kuri bari abasore b'imbere hari chance ihari ishoboka ubwo tunagenda tureba nabonye n'ishowe ebyiri ari Valverde kumukura iburyo ukamuzana inyuma ari gushyiramo Kamavinga ukamugirira icyizere imbere ukashyira Bellingham na Arda Güler uburyo bwaba bwiza kuri Alberoe bwabubuye kuko nabonye no mu kiganiro yavuze ati mutegereze ku wa gatatu kuko ni umutravailleur Jude Bellingham namugira box to box agafasha Kamavinga ubwo Kamavinga karujya Valverde nkamushira hirya iburyo Arda Güler mu mugongo wa Kylian Mbappe mbona byatanga equilibre abarimo equilibre Kamavinga Jude Bellingham na Arda Güler noneho iburyo Valverde yaba triangle Vini na Mbappe yaba triangle defensif kubera ko baya n'umukinyi box to box Kamavinga ariko kumwongera undi mukinyi w'umutravailleur witwa Jude Bellingham bakaba babiri gutya byaba ari byiza so ubushobozi bwabo bwo kutambura umupira neza na Mediane y'ikipe ya Bayern Munich ndetse na attaque yabo y'umuriro ntago ari ukwiyahura kubera ko kuko mu mpande mfite uruhande rw'iburyo ruri bukore cyane gufasha Trent Alexander-Arnold kudefanda kuko Valverde abikora ruriho Diaz za ruhande rwa ari bwiza defensive kandi buriya umukinnyi kwa Valverde kurekura umupira a 30 metre yohereza kuri babandi bagiye nabyo ni ibintu bitamugoye cyane moi je préfère ko hariya muri Mediane attention umukinnyi Jude Bellingham no mu bosser cyane umutravailleur cyane so ubwo rero hari imbaraga zo kwataka ariko hari nizo kuri za mbaraga zo ubundi bugobanye mfite attaque de fait sibyo ya ino match ya Allianz Arena hari iyi ngiyi iyo twavuga byose ngo runaka ajya iyi kipe ishobora gutuma Bayern Munich ishobora gutuma Real Madrid irarabona mbikubwiriye bakajya bakayisya nka 3-0 Bayern Munich yego nabwo iki kirashoboka yego Bayern Munich ntago ariterwa 3-0 kuva yararangije match ngiye mfite impungenge kuva itararangije match i Madrid match iracyari penalty musifuza tata 3-4 yari yatari kuvuga ibindi ariko amugana aba Barayimeri na ba Stanisic nabo nago borohewe ku rundi ruhande ntago baraza kuba borohewe kuri la pesi ya Mbappe na wenda na Vini ukaboga kangana kuri ariko nabo reba impande zabo z'imbere Mendi niba hari cyangwa undi wese na Trent uguribaza Trent waraza ko arazamuka uramusaba kugira gute probable lineups ni izingizi ku mugoroba ku mpande zombi abashobora kuba bajyamo Serge Gnabry hagati imbere ya Pavlovic na Kimmich Stanisic ibumoso Raimeri iburyo Upamecano na Tan hagati imbere ya Manuel Neuer attaque ni ibisanzwe Diaz ibumoso Olize iburyo na Harry Kane kuri attaque Rudiga na Militao bashobora gufatanya Mendy akagaruka ibumoso Trent akagiye iburyo Kamavinga agahagarara imbere yabo gato Bellingham Valverde Arda Güler Vini na Mbappe bakaba bakwisurana nabo rero ku mugoroba ni match iteye amatsiko cyane minota 25 ntekereza ko bitweretse ishusho icyo kwitira